O te whaatalo whātui lau whaafonga angai le nei tae au alo maia o tala lau Radio Samoa. E langona le alofa i le malosi ato atoa o le pule nuu peitai. E le mawhaiona tau fia i le alu i lumo le ai ma ua le o toe tali tonuina. O le ua toe salalau i lungo le social media ata o le whaasua ava o le pule nuu o Wellington. Tori whanau ma e le o le taimi mua lea. O ni mauna tau tino ai ma le pule nuu ana nafi o i o se tangata inu avatele. Ma e iei whaafita au li o lo ui ai ma o lea ua sa i lia se fesoa soani. Mai se tasio Councillor Wellington e Nicola Young o whaafita au li whaapenei e le mawhaiona o whaatasi ma le tofinga pule nuu. Ma ua masalo mi ai e Young. A tono le mafu anga leo le tele ina le a wai o le pule nuu i fono tanga le council. O whaamatala ina e Young i tala le Herald i le tau nei. Ua o se luma i tangata Wellington ma ua manino lava ua le o to iai se tali tonu ina. Bisi le vai ngo tinei mu le vavea ana le ilai tau tinei le mu te le imangele au kilani. Ripotia o atu i le 5 fale u whaaleanga ina i le mu i Mangry Bridge e se ai a inga na ave e sea wha amalo si mai o la tau fale. A o iai i malo longa. La talata i leitu lai tolu le vavea o le ana vala awa emergency services. Ana iai fo i manisio a wala i le vau Coronation Road ma Walmsley Road wha apele off-ramp o le motorway. Sa ta punia e leo wha apele vai ngo tinei mu. E o mai le taimi o talafoa iei vaengo a wala nei wato e tatala mō whewa inga. Mo le maua le ofiso tinei mō le lata i le tolu, na o mai ei le vala au telefoni wa mō le fale tasi, peitai, e taunu watu, wa wha au popo fale wa sosolo iei le afi. Wha awhetai ai le eise soifua na whai na pe mau i le mū. Mai wha apeo le fale le ana amata mai ei le mū e whai lava si tuai. Ai isui o le tinei mū, e se fulu malitasi le lei ofiso le tinei muna tau ma whaia wha atasi la lato pito la au, ona o le malosi tele o le afi. O lo iei le mana onga le pule nuu au kilani Wayne Brown e lisi a seta le council e wha atu peipolo keti o lo wha asolo mo le ai. O tupe maua mai le lisi o wha ai iai Brown, e alu lei le fande le vau le tolu i le wha piliona ma e fesoa soani fo i lea, i lu i tau o le swing o le tau. O se tasile neo fuafuanga fofola mai le pule nuu i le vaiaso le nei, a o tala no ai nai ma councillors lana paketi se fulu tau sanga. O se tasi o a se tolo o sawa i le lisi o a seta e lisi, o le wafu le ai au kilani. E le o councillors umai langolango ina le manato o le pule nuu, ona o le manu manunga i le umi o le afa ama amulu atu ai le wafu po o a seta fo i o le a lisi. I tangata o le a lisi a nga iai, mai a Mike Lee, fuolinga mai ua nga i ese le pule nuu malana tala na whai mai a au kilani, i taimi o wha ato sino le palota. Le ana filifilia mai ai le pule nuu. Tali al pule nuu o se whai ngai wha o ngai a seta o lo pulea i le council. Ai mai le wafu au kilani, le ai salata utala tele a wa e pule lava le council ma o le afoi o lo o ngā lulue wha atasi ma le pule nuu wha apea councillors i le mata upu lava le nei. Ua wha ailoa si tepu e fastful maleiva ale pale mia ia Christopher Lexon o le a ia savalia i tutono le se lau aso mua o lo na tū lai mai. O le tele o nei suinga o lo o toi wha alea o ngā ina ma tau fia i polo kalame na tuu wha atasia i le whai ngā mālo. Lea wha ato a umatu e au fia le clean car discount ma le fair pay agreement o lo o mua mai ai lava i le lisi. Le wha alea o ngā ina o le clean car discount scheme ma e tupu e umalea so tolus fun malitasi o te sema o le tau sanga le nei. O le wha asau telefoni taimi o a onga o lo o lona luai ma o lona winga e alo ia i totono le whaato ato e a e wa onga i le tausanga fou. O ne fuafuanga o lo wha moe fo i swingo tu la fono o iai wha apea ma le whai o komisi e whai aso eso enga tuto o tasi nisi o matanga luenga le malo. O lo sawai fo i lea lisi le wha mua o le tau ma whai sa i lia whale nofo tutongi tu mau mo tangata o lo ono nofo nei i emergency housing. Matala muli wa uti le sapalai o vaila au morphine swa vaia ma ua iai le popole ngofo mai. Tu samalea fe fa se lau tangata i le masina. Le olo o wha moe le liquid morphine i taimi e langona i le tinga o le tino peitai. O le sapalai o lo iai le taimi nei e umai le masina fou. E mafua le tāpuni o le la le Pfizer o lo iai nei au setalia ma o le alava foi. Na mua i wha ailo mai le Pfizer a nga i le Pharmac a New Zealand i le lua tau sanga tā aluai. Peitai ma le Pharmac e le i whaingo fiele sa ili o se isi la lai sapalai mai ai. Ma o le wasa wai ma le lapata inga fo ma i masalo po le isi 5 masino le alea iai se liquid morphine. O aperino le tau sanga fo. Wa whai mai e masalo e o atu iai wa mau e tu sa matala le Pharmac. Ai mo le taimi o le alea iai e ma whaiona wha alua i nei le fo ma i le malo se le vai la au. E ma whaiona ngā whātia e le tangata mai. Mai fo mai wa tā ua end of life doctors e le whetau i lea ngā yoinga
Ma o se popole nga tele lea i le saunga le mua ngase ngase. Talanala Radio Samoa, Manuel Taiao.